mũno nĩ wabici ya Uteti wigie urumwe wa kirima no thiete na mbere na guthingitha na kihuhukanio giki gikioneka kwa muka munini wa President Rigathi Gachagua uria ukoretwo akihurirwo ndebe ta mutongoria wa gitaru gia gatagati ga bururi. Ithuĩ tukwenda kurumirira maundu maria twereire muingi uria watuthurire. Tutige maendeleo maria twathire gucaria thirikari-ini nimo twainukiria andu aitu guku Ndaragwa gwitũ Gĩkũyũ kuria kungi andu a Nyandarua akorwo ni turenda kurathimwo no muhaka twetikire ati Ngai ni atuheire atongoria tutongoretio ni His Excellency William Samoei Ruto. Umuthi mungirora haria mbere tuoka turi aingi muno tukionania urumwe wa Mount Kenya region, tukionania ati ithuĩ tutire divided, tukionania ati twi kindu kiu kimwe. Abunge 48 kuma Nyandarua, Kiambu, Murang'a, Kirinyaga na Nyeri matunganite mwena wa Nyandarua na kuhurira ndebe minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ta mutongoria wao, makiuga ucio niwe megutambura ta munyitithania wao. Marugamite thutha wa President William Ruto na mekumunyitira mihango-ini ya gukinyaniria tabarira cia ukuria na uthii wa na mbere wa gicigo giki na muingi ni wakinyirwo ni keki ya bururi. Unyitithagia handu hena mbara, atongoria a kirima tutire na mbara na twi hamwe tunyitanite turi othe. Andu aria marenda kuruta wira wa kunyitithania turamera mathie na mbere na wira wa kwinyitithania, no ithuĩ ni tugire ni tukwenda gutongorio ni CS wa Interior, CS Kithure Kindiki kuroraga maundu maria mundu wa kirima areka na maraguna mundu wa kirima, lakini si mtu binafsi. Togo muthi turi atongoria a Mount Kenya tutigwetikira turirwo ni maundu ma thirikari ino tondu ni turerwo tutangigera njira ino kana iria by December ni kuinuka tukuinuka. Nie nyinukaga gwakwa o muthenya na no muhaka tumunyitirire nigetha tuone mawega goko gwito. Twi sawa, tutasupport maendeleo na ambaye atatuongoza kufikia hiyo maendeleo. Tumesema si mwingine ila Kindiki, ila Kindiki, Professor Kindiki atuongoze tufikie maendeleo ya Mount Kenya. Wale viongozi ambao wanafanya siasa, kwanza tuache siasa tufanye kazi, kwa sababu hawa walituchagua tufanye kazi, sio kupiga siasa. Gutiri handu tungihota guthie tutari na thirikari nene tukiaria uhoro wa barabara cia mau no nginya tuthie turengero keki haria thirikari nene, na mundu uria munene na head of the government is none other but Dr. William Samoei Ruto. No nginya tunginyitana na tumenye uria mbeca icio ciingira kiondo ciguka cituike ni guteithia andu aitu a bururi witu wa Kenya. Ngiribota Inooro TV kuma Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.